Pintan lagi no kala meron ko na to maging mana pilitan ko nila sa hindi ko manabud mo bilhin na studio na mo. Pwede pa lagi pag sila no. Hindi mo bugin niya kawan niyan na isa mo niya pangangawin sa dia ko. Pwede so mana wa. Lagi di man kapangibodigan niya. Nah, kawin tanong kan mo yan. O isan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. صلى في ترويان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Wala pamangarap makano kung mga pitya kung mga bai sa dua telopat. Pailang taadilo na upamatig wala kay kawani adi ka ng mga paginuntulan na yatang ang boging ito sa kataw. Wala ay ito yung paginuntulanan. Dito so tigilan na kawana. Di ba? Kailangan naman sa oras ka rin. Talagawiin mga ko isa. Dito isa ito ginuntulanan daw. Gadua naging tua kitnian ngajarang ugas to na kailangan mga paginuntulan nga daw. Mana yung hindi ka mga paginuntulan. At hindi siya ano ito sa hataw. Kaya isang nagatironol na natin na wamin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, pada tiwalas iku mga tanda wala na inadnaniskan wa tiwala aking sa ginawa nagu mga karoma mana nga nagano di maka ndaro dupa litas kuno ilaiha aron an wati wal perkarana oy mana ngong ano ron kama dipika ke paroniyo waja'ala bainakum nagu singga nami ati wallah sulatiyo sama wadda agu rahma awal yumutwa kastudu bayai awal bitwa kakelimu ay jadi sunat man ikabali pande daru dupa may kama daw suka ka kinabayai agu yumutwa kakelimu ay nah Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ya ma'asyarah sabab ayat marilimu da mga kangudaan sa pagagarkan mga rumah ganyan naging kutua tigtan mamahar na mas mapian naging kutua kapangaruman yan at Ibu Rasulullah na may mga din yan juga at Ibu Rasulullah naging kutua mahar na yan mapian naging kutua kapamuasan yan lagi so kapamuasan na niya kalala ito pagkagenggen si ikubay aginawaw manusia di penuh nabi ya mati ko nabi makataling umarkan waging kutua pengilay sa kamapian ayat timbul yan naging utuap pengarumah mga taling umarkan utuap Ibu Rasulullah na amay at Ibu Rasulullah kami yasuat kanuku agamanian nagusupak parangayan yan agi ni pagilayin kudato so agamanian nagusupak parangayan yan kami yasuat kanurun at Ibu Rasulullah na pangarumah Fa'illam takun amay kadini wa Ibu Rasulullah pakain yung pangarumaan na takun fitnatan fid dunia iwa fasad kebalo yaitu atiku nabi fitnah isagin kaya gibna dunia wa fasad nagu kabina saan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaika dini pakai nagi utamanya kataling ay agamanya na Islam ay peperangannya na mga peperangan agama tano agama Islam nah geng ay kakakuing nah geng utua katong tano geng utua syaratiano paganeron nah geng utua maadin suwali ayah wali na gitu so mahram ubay berarti na siya di ayah kaskan ni kiwata na kaskan ni wali away mas wali ayah kapto salian tiiron na ijira apa ada sa dunia ijira sa dunia na ayat na mapian na kaskan ni maguguloy ay manungan na wali kedua naging utamaad naging utwa sutigtan na mahar maramo ayan so sama niya na ino po natin miadin sulagi deh sigurado miya kamo ayan naging utwa mahar ikatlo naging utwa mana niyan na maadin sa mga saksi kaya di mo hindi pa kaya dua kanon ada saksi ikapat naging utwa tapi ina kailangan na magayang kati pa tapi ina kaya di magayang na
manisa pilihan yang upedin na di mau pia nah kudu naging utwa mawadda warahmah aja disiram aja ayo kudu kira naging utwa ka kububayain nagu ka kulim ay kanya disiram makapagayon na gitu ini syarat waga maging pakai dengan makapagayon sila nah araw yung tanong kan mo ba salo nah nakuan subsero na kan na tunugang nakataon kan na isimbag kau atari mama wan nih ngataon na terbang na tarima angka apiagi pangarumakan reka Tarima angka apiagi pangaruma korkasi naima sabab kukinibtad nika sabab kukini bitadin ka kumahara apiaga yunan apiagi na kuukit Islam okay twist Aku susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. sunaw nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, Tiari makan nakarma ko sa mga sabag pumaharap ya ganyan. Ang yung bulalan sa ilo kita baba, ang susunod na bisa na kayo sa so sama na yan, napalitan ng saksi, so sama na yan, na miya halal jayat ini sinay ma, miya sahad na yung utwa, kawiniran, sa batanong po susun, napakatalong tanong. Nah, ay na baru maningaw to, kita bicara. Tarima angka ay ini dinakarka karumang kasinay ma kukini bitadin ka kumahar apiagi nan wagama Islam Tiari makan nakarma ko sa mga sabag sa ilo pumaharap ya ganyan. Yung bulalan sa ilo kita baba, ang susunod na bisa na kayo sa Tarima angka ay ini dinakarka si naima sabab sakiagi ga angka kumahar apiagi nan amukit ko agama Islam Tiari makan nakarma ko sa mga sabag pumaharap ya ganyan. Yung bulalan sa ilo kita baba, ang susunod na bisa na kayo sa Alhamdulillah. Sama na namin ako sa napapalipan yan. Sama na namin kawin ka. اللهم باركنا هذا اجتماعنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ارزقهما ذرية طيبة يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ارزقهما ذرية طيبة يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ارزقهما ذرية طيبة يا الله يا ارحم الراحمين Ya Allah makalim una masalim zauna pakam barakat tangkar kami Allah agian kaya kiali mudah iman ya Allah ya arhamur rahimin nagula ka ingkar kami ya Allah sumangalim ka mga itya mga rizkin ka mga halal ya Allah ya arhamur rahimin pangini namir kay Allah agian kay amya kasih iman tu dua kata na pangini namir kay Allah rizkin kasiran sa mga muryata mga saleh nabi saleh ya Allah ya arhamur rahimin pangina mereka ya Allah alak ang kagiran sa mga pipi alim ukay Allah na pading kami kong ya Allah ya arhamur rahimin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah Ay man ulah ditalo di merelep ano. Amalan talabat talo niya bugin naging utwa manan yan na mapya na mabugin talo sa dunia na amalan nasa lungan na mo. Ida putiro no. Ani utero. Bye. Jaga ni gater. Anya na. Sama sama. Ano talo pakasang?